Basahin man ijay Psalms 100 nga kunana, shout with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him, singing with joy. Acknowledge that the Lord is God. He made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving. Go into His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation. Maday tayo tiyapo. Ket dawatik man nga ni Brother Alwin nga iso na iti manglukat iti karakter panagkararan. Amen. Amen. Hallelujah. Apo may tatanok kin may daydayaw kay tineto gundaway Lord God. Gapuwa po ti kinaimbag mo Lord God. Itibiyag mi wapo kita tunay kami Lord Jesus lumay wapo ang dayaw kanyang tineto gundaway. Ket sikaw wapo ti kanayon nga umami pagkamangan Lord God ti panagbiag mi Lord Jesus. Gaputa wapo naawan ka Lord God nga mangtartarapay kada kami ket awan wapo ti balbalinan mi Lord God. So may tineto nga gundaway talek mi ken katibiyag mi Lord God. Talek mi ken kada ting aramid mi dating live streaming mi Lord God. Kasi kakadiwa po iti mang bendisyon, mang tarabay. Mang ipaay, wapo, tinananay, Lord God, nga wisdom tunggal may sa Lord God. Tinananay, wapo, panakaawat mi, wapo kanigiti mensahe, may kami may ganit na ito magundaway. Ama, idaton mi ken katibiyang tunggal may sa, na anak mo nga makangag, wapo, iti live streaming mi ito magundaway. Kasi kakadiwa, Lord God, iti mang bendisyon, mang lukat, wapo, iti puso ng panunod, datap no, Lord God. Hindi may mutek-tekan, wapo rin isa sa na may panayag, iti rin magundaway. Ang magyaman kang muna ken kagabutin agan wapo Yesus, tawag kong kararag namin ito. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Nagtatag kung tulad tayo nagdayo ti amo ako na na iti sa una at sino ti ayan ti duwa no talo pero nga gaun mo at dadi jay ni ako di nagbabagatan tayo. Ket saan tayo nga dududwa saan tayo nga talo hindi kit adu tayo pa gaputa multiply dayta ayan din nga sabi tayo narasang kantahan ti ako kas may isang panagdayo tayo kinkwana itit tayo ti pigsa tayo kinkwana iti bibig tayo dagiti ima tayo puso tayo itit tayo maikari na tayo tayo I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Thee a new song. I will praise Him. I will sing to Him a new song.
Agyaman kami ugad Lord, ikinasyaat kita ang bagmos diyag mi ugad. Amen. Yes, Father. Agyaman kami ugad, siksik-liklik nga maapaw nga bendisyon, titutid mi kada kami nga anak mo ugad. Lord, agyaman kami that we are the apple of your eyes, ugad Lord. So you deserve the glory, you deserve the honor, you deserve the thanksgiving that came from our heart, ugad Lord Jesus. Ugam aming kadayawan ugad, agyaman kami ugad. Pinili na kami, kasi kami ang Jesus. Love you, Lord. Love you, Jesus. Mamintaya, kalinatan mo, ay miti puso mi. Laylayawan dinagan mo, upang mamintaya, kalinatan mo. Itag ay miti puso mi. At ay tayo tinagan mo, natanong ka, nakabalin ka, awan pa'y tikas kentan ka. Awan pa'y tikas ka, natanong ka, naman nakabalin ka, awan pa'y tikas ka. Awan pa'y tikas ka. Ulitin tayo mga kutang aming kadaya, Jesus. Aming daya, kalinatan mo, itag ay miti puso mi. At ay daya tinagan mo, upang aming daya, kalinatan mo, itag ay miti puso mi. At ay daya tinagan mo, natanong ka, naman nakabalin ka, awan pa'y tikas ka. Awan pa'y tikas ka, natanong ka, nakabalin ka, awan pa'y tikas ka. Awan pa'y tikas ka. Natanong ka, natanong ka, naman nakabalin ka, awan pa'y tikas ka. Awan pa'y tikas ka, natanong ka, naman nakabalin ka, awan pa'y tikas ka. Awan pa'y tikas ka. Yes, Father. Awan pating ka na Diyos mo. We want to give you all the glory, Father. We want to give you all the highest praise, Lord Jesus. Lord, we want to surrender everything to you. We want to live our life to you, our hope in everything, God. Because you are the living hope in our lives. Ikaw mo, God, timplado, tibiyag mo, God, Lord. Naku naman, Lord, that you know the plan for us. That there is a hope in our future, God, Lord. So we thank you, Lord, Father, that you written our name on your palm, God, Lord Jesus. This is nothing to worry about it, God. Ingat tuminguna yung God, Lord. Tinapatag nga nagan mo, God. Ang tikal ka tipus-pusin mo yung God, Lord Jesus. Ang mo, God, Lord Jesus. Kami nga mabilang mo, God, di bendisyon nga ito, dahil mo kada kami malakang Lord Jesus. Lord, we pray, God. Nagito nga aramidan mo yung God, Lord. Kaya kung tuloy mo, ikalit ka na kami tigsabi yung God, Lord, na magnang palayak ang God. Kang kastaman mo, God,
Nagyamang kami ugad, iti pamilyami ugad Lord, nya mga banda ugad Lord, iti lobo. Kat amo iti surrender mi nga si kaapo, iti mangkagkadwa. Si kaapo ti mangpuprotekta, si kaapo ti mangbibindisyon. Kat agyamang kami kadawdawato mi ugad. Nadanto ti maysa nga aldaw ugad, kat ti na kami. Adanto apo ti maysa nga aldaw ugad Lord. Kasi kami ugad, kat ti na kami nga worship king ka ugad. Agyamang kami ugad, kit na kami apo. Ti biyag nga na nahin kang pigsa ugad Lord. Lord, we love you so much, Lord. We welcome you, Holy Spirit of the living God. Let your presence pour out like rain, God, Lord, in this place. Lord, we surrender everything to you, Father God, and also to your words, Father God. Nagyamang kami, God, Lord, pinagbibignisyon mo, God. Kastaman mo, God, Lord, di usarang malak, malparang mo, God. Lord, I pray. Patay tang desire na ako, kanagilang kami. Nagyamang kami, God. Patay tang desire na, God. May share na kita sa kasong, God. At tatong oras, oras, God, Lord, that it's your time. Ako, patay tang desire na katang wala ako. Bendisyon ang double portion of your anointing, God. Lutang ako. Ako, bendisyon ang tingiwan ng God, Lord. God, ma-reach out na. Mananaugaan. Nakitang i-share na, God, Lord. Nakitang kapag nakapsat mi, God. Through Zoom, God, Lord. Kambindisyon na, God. Kumabindisyon na nakita sa umanila. Yamang kami. God, Lord, na nabindisyon na nga biyak mi. At taganong may pangal daw, God. Itad mi aming king kay surrender mi aming nagito'y ako. Maging victorious kami through your name. Kat magalinan mi, God, Lord. Nga aramidan. At ikan na kami tipig sa amin. Diyo ko lang naroon, God, Lord. We can do all things through Christ. Give us a strength. Nagyamang kami, God, Lord. Nagyamang kami dito nga ayat ng parabol mo kada kami tibawat may sa kandisyon, God, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Madaydayaw iti apo ayaten nga kakabsat alawan. Makapagtugaw tayo, makapag-relax tayo iti Dios ket ti presensya iti apo ket adda iti kada tayo. Amen. Alawan maminsan pa kablaawan ta kayo, da tayo amin ada dito sa linong iti balay iti apo ang maysa kastamot kadagiti agbubuya kada tayo, dagiti kabagyan tayo, dagiti gagayon tayo ti Facebook, taimbag magaldaw yo, rabi iyo, sa dino man ti ayan yo, kararagmi, nga ti presensya ti apo, panakabalin ti apo, kung bendisyon ti apo, kag talinaet ti tunggal maysa. Pada-pada tayo, magdingag ti sauna, pada-pada tayo, nga agsirsirbi ken kuana, kun pada-pada tayo, nga agdaydayaw ken kuana. Taday nga rod dagiti pinaswa ni Apo Dios awan ti sabalin nga amang daydayaw ken kuana. Kunana dito ikantay ti panagdayaw manipud ti Salmo 135 nagpintas na tayo kan kanta tayo manipud ti bersikulo 1 kunana to idaydayaw yu tinagan ti Apo da kayo nga lipod na da kayo nga agsirsirbi iti balay na iti templo ti Dios tayo. Idaydayaw yu ti Apo ta isuket man nagparabor kantaan nyo, tinaga na tayo sukat man na nga asi. Pinili na ni Jacob nga pay, kenkwana, kandagiti Israelita, akas kenkwana. So, da tayo pinili ni tayo, may sa tayo nga Israelita, tada tayo nagiti agtawin, iti pagriyan, iti Apo. Amen? Madaydayaw iti Apo. Alawan, tinte nga rin jimin iti Apo, takno kastakot makaadu tayo, kan mabindisyon tayo, amukan pa dyan, ano nagiti agururay, iti mensahe iti Apo, tata. Ket uray ta kami ket tikapsat yo nga mismo ket maragsakan ang mga manibingay ti sao ti Apo. Ket kasagbayan ket itay pagyaman ti Apo dagiti napanantay nga lugar nakita tayo no kasano ti kinaimpag ti Apo di napanantay nga lugar idi kalman. Ket nagbalinmot nga bendisyon kada tayo dayjay ket tayo maaramidan makita tayo danungan nagadalem ti awan pay may nga oras ket natyanan iti bye-bye. Kasano nga tayo naramid ko na ni Pastor James, kasano nga tayo napasama ka dyan. Mabalin siguro Pastor, nagtingig tilugong. Nung kunana dyan, mungkat may salang ti sumbat na, kunana dyan, sayang nga, my thought is higher than your thought, my ways is higher
ay danyo ay sagban kay sona. So, when pud na una di tayo marukod iti kinaimbag ti Apo, di tayo marukod iti kinaman nakabalin na. Nung kuna na pa Deuteronomy 29 na verse 29 mutlaang di may katuang pasat nung kuna na dyan, all the secret things belongs to God. Aming nga kalimot may pailangon nun ni Apo lang iti makakamo. So, patay tayo ti Apo, ana. Alawan, nagpintas ti tiyempon ha. Nagpintas mo iti panagtakkel dagiti pamati tayo, panagkakatwa tayo, kas panagtakkel dagiti mulmula. Amen. So, naapo Diyos isuna iti talaga nga mang bendisyon. Amen. Dagiti nagbendisyonan ko na naman ti Amen. Amen. Alam, tatay amin kinabendisyon. Alam, intay nga ro sa uti Apo. Idi na palabas nga lawas, intay nga ro na discuss jay kun tayo nga panagsagana kun tayo sa ide na. Di panagsagana, panagururay, wenno jay maipapanti pagsilawan di sa uti Apo, di aramatan tayo, ti panagsagana tayo, panagururay tayo. Itatakakabsat, nakita nga, iti panagbasbasak, iti nga bersikulo, iti panagsagana, kat napatigpunay. Ta, amu tayo, kan mamati tayo, iti Apo, kat asidigan. Kat ijay Lucas 12, kunala dyan, versikulo 35, ingana iti 40. Kitaan tayo kakabsat, madaydayaw iti Apo. Lucas, intay di Lucas 12, 35, ingana iti 40. Intay nga rin basaan sa tayo agkararag ay iti kapsat. Kunana ditoy, masapul as isasagana kayo lata iti ure anyaman ang pasama. Kat sigagangat dagiti pagsilawan nyo. Akas kadagiti adipen amang paspasungat iti among da anapan nakibuda. No sumangpat kat agtugtog wenno agtugtog wenno pukaw kuna na ipakdaan na sa sangkot na. Ay nasa uli ti kakabsat. Dagdagusen da nga ilukat diri daw. Anyama na ragsak, anyan aragsak dagiti kakasta ang adipen asiririing ken sisasagana masangkutan ti among da. Ibagak kada kayo agkawas to iti pagserbi. Pagtugawon lang to ida iti panganan. Sadsirbian lang to ida. Pintasan na. Anya na ragsak da numasangputan da ida asisasagana. Uray no sumangput da iti tinga tirabi. Wano na nagbladaw pay. Amun nyo da ito'y. No amu ti ama ti pamilya na. Ti pamilya ti oras nga yaay ti mananakaw. Di na itulo kasirkat ti mananakaw ti balay na. Kastamot kada kayo masapol as isasagana kayo latta taumay to ti anak ti tao ti oras ti Dio impagaro. Ti Apo Dios ket bendisyonan na ti sa una itata nga aldaw. Amen. Wen kakabsat inikat ti paulo na kastoy. Panagsagana, panagsipot, kuno iti panaguuray. Na isola-iso na. Nagsagsagana ka, agsipot ka, tadangarod ti ururayam. Okay. So makita tayo kabsat, alaan tayo di pinakaanag na, dayto, tayo nubasahan tayo, maulit-ulit, alaan tayo dito, uray pa ijay, ngat-ngat po na, dayto nga versikulo kakabsat. Ijay ngat-ngat po na di versikulo, kuna na di 32 verse, ingana 34, di kay agbutang, kuna na, basit nga arban ko, basit nga arban ko, napilpili tayo, kana di baga na basit nga arban na, ta pagayatan ti amayo nga ited kada kayo ti pagaryan. Ilako yu ti amin na kukwayo ket ilimusyo ti paglakpan yu kadagiti napanglaw. Isaganan yu dagiti bagbagiyo kadagiti supot adi marunot ket kadagiti di mapukaw a kinabaknang sa dilangit. Ta sadyay saan nga matakaw ket saan mabuot. Tano sa dino ti ayan ti gameng yu at damat sadyay ti puso. Amen. Where is your treasure is, there is your heart. Kinana, dyan na. So, dito kakabsat, kitaan tayo.
Manipod dahito nga bersikulo nga udi tayo nga imbasa, sinurusuruan na tayo ni Apo Diyos, nga datayo kakabsat, kat da masapo ti pagpuunan tayo kuma, kadagiti banbanag nga awan, iti patinggana, hunuhang nga marunot, haan nga kalawangan, saan nga mabuot. Mabali nga, dagiti banbanag nga saan nga marunot, saan nga mabuot, saan nga kalawangan, saan nga kanan iti ipos, saan nga kanan ti bukbok. Dagiti kakabsat, dagiti ugali tayo, may saday to yun. Amu tayo, wanadaan tayo ti biyag nagnanayon, ngam may sa jay ugali tayo, no kasano tayo, no di relasyon tayo ti Apo, kasano ti ugali di relasyon mo ti Apo. Kuna na diya, how could you explain that you have a relationship with the Lord? Kuna na diya, no, that's sumbat ka. Kasano nga ilawlawag no da relasyon mo ti Apo? Masapol nga amum isuna iti na unugpay. Hang mumabalin nga ang kay mabalin nga agpatakder iti maysa nga relasyon no hang kay agam ammo nga nasayaan. Kastamot kakabsat. No kayat tayo ti pagpunan tayo dagiti banbanag nga saan nga mapukaw. Ket masapul met nga ada relasyon tayo iti Apo. Nga relasyon tayo masapong amon tayo nga nag-imbag iti Diyos. Adda dagiti pagayatan na, adda dagiti dinamot ti kayat, addamot dagiti kayat na nga sa udi diyan, no maamuam nga pirpirmi iti Apo, amumon dagiti kayat na. Investment ko diyan, pagpuunan tayo kung makakabsat dagiti banbanag nga saan nga marunot, saan nga mabuot. Okay. May kadwa ko na di kabsat, masapong agsagana tayo, irugi tayon. Irugi tayon, jay masakbayan tayo, nga awan patinggana. Amoy no, kita anday na, no kayat mo nga irugin, iti, adi masakbayam, nga amo nga awan patinggana, kasla kumay di biyag nga ganayon, dahito nga talaga, dahito ti ilustrasyon nga papanan na, no kayat mo ti madaan ti biyag nga ganayon agsagana kaan. Amen. It is the beginning. Today is the beginning. Kunana dyan, nga agree kan. Tapno kasta, dahito eternal future kat magunod mo. Iti pa nagsagana kapsat kat naala tayo mo idin, nga ado dagiti i-prepare tayo, no isagana tayo, naadal tayo dagitan kapsat. Naadal tayo, di pa nagsagana idin. Nuhan ko pa'y nga, nuhan nyo pa'y nga nalipatan, uray naladaw, nasapa man ti sisangpot iti nubyo, kat amo tayo, taad dati panggap na dayta. Dati may kadwa, be ready for the beginning of this eternal future. May katlo kakabsat, iti tiyempo kat di tayo amo. Kat sumangpot in any moment ko na uraan niya nga uras rabi iman, tingaman ti aldaw, tingaman ti rami, pagsapa man, iso kakabsat, ti tiyempo, kat di tayo amo, iso nga, ure anya nga kanito, agsagana tayo. May kapat, kuna na dyan, itiyay nakakabsat, kat unexpected by many, hanlaang nga datayo kakabsat nga, agsilsilbiken kwa na. Hala nga datayo, uray pay, kakabsat, dagiti saan na makamamuken kwa na, adu dagiti kunanan handa ekspektaran tiyay na uno ang mapakadaan tiyay na ti kayat nang sa ul. His coming is unexpected by many. Ure adda kaditan unexpected hamo mapakadaan isu nagpintas kabsat jay kun kuna tayo nga agsagana. Panagsagana, panagsipot isu ti panagururay tayo. Katiba udi ko na natin kabsat, kabukulan dahil ito adal tayo ko natin. Great blessing for those of us, kada tayo, us, ko na dyan, who are waiting and ready for His return. There is a great blessing. Adati nagdakkulan unay, nga bendisyon. Nagdakkulan unay, dahil ito nga saan tayo mailawlawag, saan tayo nga
you cannot contain it nga kuna iti English kakabsat. Amen. Hamu maarakop, di mo marukod, hamu mapanunot no kasano kadakkel daytoy nga bendisyon. Taglaplapusanan ni Apo Dios to lang di makamu so nagpintas ko na ini ka natin tinamnama because there is a great blessing for those kurana who are waiting and ready for His return. Great blessing. Okay, anati kos na nga ti pa nag-uuray tayo amoy kakabsat, ti pa nag-uuray. Ayatin kabsat. At damot dagitay negative cause na namin. Dagiti ti mga mo tayo, kung matibaga nga, everything will be positive, everything will be okay, everything will be alright. At damot dagiti negative na uno dagiti kung na tayo nga, marik na tayo. Umuna, ibaga tayo man no, agur-uray ka, kas pangariga na ada na basang ilustrasyon. Iti may isang agur-uray, no dadtumakot, ano kaya? Lalo di tungtungan nyo, imbaga na itungtungan nyo. Kat, imbaga alas pangarigan lang. Alas 2 ko na kumana. At yung ilustrasyon lang. No, alas 2 ko na nakagururay. Amo yun. May isa na jay. Dislike na dayjay. Sang kabagana alas 2 saan mo game na tulog. At iti may salaon nga attitude tayo. Uno feelings tayo, iti pa naguuray. Hamu kayat, dikit din. Uray nagsalita. Hamu kayat. Okay. May kadwa. Makasusurun ko natin. It's annoying ko natin. Awang matan. Tayo pala ito, lalo nagtutudo, no saan nabara, napudot, ana. No saan, may sam iti pag-uurayan. Annoying ko na namot ti English, no, ti Ilocano mo tayo, di ka na, nakasursurun ko na lang sa dyan. Makapasurun. Makapasurun ko na naman. So, number 3, nga, cause and feelings, di pa nag-uuray kakabsat, upset, ano di, upset, medyo makangungat ka na. Pag napagna ka, medyo dapat lagi maparnway no ka nga ka na. Salita. Ibagang nagpuntog-tuma, dito maturong na nasapay, so kastoy, siguro nagbayang ng grupo, no saan, di ko na kami, siguro di man telepono. Ado, nagiti rason. Nagiti lang kakabsat ko, nagiti, hanggang mga major, minor lang na ito, okay? Unease, no kung na mo, di alo si Isan. Di manakal na. Hindi na mo tikuan na. Habang uray man ka, kabayatang uray man ka, kasta man pwede ito, alo si Isan ka. Nagiti kakabsat. Dagiti lang kakabsat, maala tayo, nga tirit na tayo, iti panagururay. Ngam, nagdakkel iti, maitulong na, iti panagsagana tayo. Nagdakkel iti maitulong na. Anak, ada talo kakabsat, kaya na ito. Ada ti talo nga kababalin, iti maysa, uno na siya at nagururay. Di nakita ang kastat, English na. The 3 characteristics of a good waiter. Wait. Awag mo na dyan gururay? Waiter. Iti gayang tinangalan dati termino nga waiter no dito server. Serbi. Tagururay di tao no anak ti orderam. Isu nga waiter. Aday waiter mo isu agibaon kin ka. Pangkamangan iti restaurant. Iti gayang isu gayang nga waiter. Urayin na. Ta agur-uray gayam no anati ipasirbin ken kuana nga agpaay ken ka. Amen. Isu waiter. Agiti waiter at damot iti mariknada nga dida kayat mo ka. Awan mo kostyumeran. No saan masursurun da tagtak dirda. Awan mo iti umay mahibaw ken awan mo nga rod. Upset da. No mapaglakwan da di awan nga rod ti. Mun mabaling nga tip, mabaling nga sweldo, awan ti kanayunan. Unease da. Pag di mo kita waiter no pag napagnada ana mo di da makaturog. So, dahil kababalin iti maysa nga waiter described by the Lord ket nang umuna. There is a preparation. Panagsagana. Preparation means be dressed ready. Ibaga tayo, the preparation here, it's explained that be dressed ready. Kasi ito kayo nasa ulo. No, be dressed ready. Kung nada ka na tayo kapsat, among, naka-ready ka. Ready ka nga sumangot
pagtrabahoan, no ready ka nga lumaban, itakin mo na, itakin mo. Itakin mo, ilis mo, sleeve na na. Okay, sapay tayo itakin ko na. A person you cannot identify if that person is ready or not. No adda pa lang agkayab-kayab ijay. Samo na. Tadi pinagkayab-kayab, ti iso ti makatubeng. Ijay preparation na. No ibagatay nga inlisnan, nakaririn. Intak-inan, awanan, iti makatubeng no makaisturbo, iti panagsilbi na. Kasta mo kada tayo kabsat, no? Dapat na kita kayab mo, tapanunot tayo, mang sasairo, no, mang gulo-gulo, kakabsat. Masapul nga itakin mo, kaya nangasawan, kakabsat, idulin mo. Ta isupay nga makatubang, isupay nga makaisturbo, iti pa nagprepara tayo, kakabsat. Masapul pa, kakabsat, nagiti, at itdag nga ima tayo, tibado tayo, kut i-roll mo, tapno kasta, ti pa nagtrabaho, kut awanan, tadis pa iso nga pasalsali, kaya nasa uni dyan, ikatumon, nagiti makasalsali ta ima mo, no, agdayaw ka ti hapo, ingati mo ta ima mo, no, dapat lang, amoy nga minado, nagiti, ado nga sa sari mo, ari mo kutong tim ima, agdayaw ka ti hapo, madamdama, I worship you, sing-sing mo mga, kunam ka, agkakasti mo, giti puro siya, isupay, kasano ka nga rotet ka, kapsat, ay kunakon, ang naday di ko mga, raise your hand to the Lord, kunadagat, ikaskas mo di sango mo, takaabay mo, tatagiti ang sing-sing mo. Both hands. Ay, supay mo, tigit, atin kaabay mo, kunanam si puta. Ay, dahil art naman. Nagita kakabsat, ti distraction, ti preparation. Kakabsat, ala na ito, no? Sapay ko hanga dakas no ado dagiti kamot ang ganjung mo ingana punga ano kailangan untay ko na kung sapay ko hang na iso iti distraction no makatubeng iti panagdayo mo kung pinag-prepare mo iti isasangom iti apo wano iti isasangkot na amen real thing may kadwa kabsat that second characteristic of a good waiter can you make me what's your order? Okay, order. Maintenance. Kita tayo. Dapat anati maintenance sister. No, dapat hay blood mo dapat ag-maintain ka. Ado mo dagiti kay sa unti maintenance. Dahil iti kabsat no maintenance ko na nakabsat talaga nga all the way kanayon nga adda. At no maintenance ko hanamat ko na dito nga sometimes okay keep your lamps burning okay no kinunanat ti kakabsat nakita tayo katena masapula si sagana kayo latta taura niya ama pasama ket si gagangat dagiti pagsilawan nyo si sasagana kayo latta hanga basta hanak kinon ti basta da silaw ko hanak kinon latta si sagana kayo latta means always kanayon kuna na to no maintenance kuna nakabsat no awang maintenance mo no adati marikrik na anya iti pagtungpalan na mabalin nga saan nga napintas sa luntak mo ket jay pagsilawan kakabsat hanmutan, awmutan, sa mga sigagangat, dagiti pagsilawan na. Kahit na nga saon, no maintenance, kanayon nga at dakuma, iti panagan, anos tayo. Panagiturod, dayta iti kayat iti ako. Di pa nagurukuray kabsat, ket adda iti dakula panagan anos na. Iti pa nagsagana kakabsat, adda ti dakula panagan anos na. Iti pa nagsipot kakabsat at dati pa nagananos na. Iso na yung bag, iti pinag-maintenance tayo kumakabsat, iti iso day jay. Kanayon kumang at dati sigod na, at dati apoy na, iti pagsilawan tayo. Tapno kasta, dahil di pa
panagiturod tayo, panagananos tayo kung agtaginayon. Anan tibiyag mo no awan iti apo ita pagsilangan. Makita pa'y kadi iti kinaanos mo, makita pa'y kadi iti kinaturod mo, makita pa'y kadi iti kinatibker mo, haanin, awanin. Agtalinad ko makakabsat, nagsilaw, dagiti pagsilawan tayo. May katlo kakabsat, expectation ko na natin. Like a man waiting for their master. Yay, anak. Akas kadagiti adipon amang paspasungat iti among daan na panakibuda. So, kunana ay adipan. Ina makidaya na. Wen amo. Tata sumangputak to. Wen amo. Anamot imbaga iti oras, tadi mo nag-text. Di namot imbaga iti no dati lubanan na uno awan. Ijay kakabsat makita iti kinaanos mo. Amen. Kunana wen amo. Napan nakibuda. Basta ti amo ni adipon na napan nakibuda. Babaya mo. So, no sumangpet kunana ket agtugtog kay nang sawon tay kun natatay mabaling agtugtog kuno pukaw uno adayo pay lang at agtaol dagiti ason ngem sisisipot isuna. Dagdagusen na nga ilukat diri daw. Expectation. Amuna nga sumangpet ni amuna sapay tadagdagusen na nga ilukat itiri daw. Because he is very devoted servant. Kas tatay mo't kakabsat, no umay ni Apo, agtuktok kadagiti ridaw ti puso tayo. Kada tayo, dagiti devoted servant na alistuan tayo nga lupatan, ti ridaw ti puso tayo, pastrikan tayo. Isuna. Han na kinuna jay, nga sika iti bridesmaid ko, but, kunana jay, gapo tay suna at may nga adipon ijay kakabsat nakita na nga adda iti magunud na iti pinagururay na it is a great profitable and delightful in his heart. Profitable ko na hanggang naungtan dinayaw ti amo delightful, naragsakan. Anya naragsak, dagiti kakasta nga adipon na siririing kun si sasagana ang masangputan ti among da. Both side ket naragsak da. Peta naragsak da, ang peta nagananos ni adipon, ng oray ni among da, because they have a good relationship. That is the best. No, dati napintas nga relasyon tayo iti Apo. No umay hanga mapay suna sika nga mismo sa ang kabut mapay. There is a great profitable kunana di kakabsat at the profits mo at the magunod mo. Kun addamot iti ragsak, delightful. Amoy delightful na is strong term pay ngum joyful. No delightful ko na di kapsat maayo marayrayo unay ti puso na. At da ti ragsaken no nay ayo pay narayrayo pay di puso iti Apo. Madaydayaw iti Apo. Iti verse 37 kan 38 kunana ti kakabsat anya naragsak dagiti kakasta nga dipon na siririing ken si sasagana ang masangputan ti among da. Ibagak kada kayo. Ikaw gusto iti pagserbi. Pagtugawan to ida iti panganan ket pagsirbyan nanto ida. Ito yung kakabsa, kitaan tayo, there is a promised blessing. A promised blessing. Anya naragsak da, numasangputan da ida si sagana, ura no sumangput titinga. Tirabi, wano naladladaw pay. Naladladaw pay. Amoy, di tayo lang amo, no, dapasarabo na. That is one of the profitable. Hamo nga
ninamnama, ti among sumangpot lang ni amo mo, kat maragsakan at dapay gayam that there is a promised blessing and there is a great blessing that you don't expect because the Lord is good. And kaya nakasurprisahan niya amo Diyos kat naglay nga mga surpresa na. Asla tinapasama ka na tayo, ang pwede amutay ka di, kat ag gumong tayo lang, di tayo amugayam, at dagayam na pinpintas pa, nga isagsagana ni Apo, Amen. manipod di puso na nga ipaay na kada tayo. Amen. Doble-doble nga kagalakan, doble-doble nga karagsa. There is a great unexpected blessing that comes from the Lord. Basi lang kiniapo deta, kanya tayo ko great blessing. So, what is our role as a server or a waiter? Okay, ano ti role tayo nga rod? Kung ano ti kakabsat, serving is an honorable task. Pwede sumata na, malagip mo natin, hindi nagbabarbecue tayo kasi silbyan na tayo ni Sister Lingling na. Mang pamana, hindi, manggauma na, tapos silbyan na. Apo, it's an honorable task. Honorable task ko na nagikabsat, no thank you, nag-thank you ka lang kaday di tao, nagyaman ka lang, tapos tiniksampay, among sister, ay na, maragsakan na kunay, tauri nabsuga ko, ng pag natitunggod na dikin lang, kung tinilmong ko pa lang, gaputi ragsak ko. Honorable task, they honor you. Luke 22 verse 27, serving is an honorable task. And another rule of a server or a waiter, kung ano tikabsat, leading is not a contradiction to not serving, but a form of serving. Leading, no sikat imang idada, ulo ko na dyan nga, agsirbi no, mang sirbi, it's a form of serving, kanang sa word. It's not a matter of, Shakti leader. Shakti kayo, tagapanguna yun, Shakti mang idada, ulo ka na kayo. Serve me, please. I'm the leader, serve me, please. Coke with ice, please. It's a form of serving. Kaya na to, it's not contradiction. Kaya nasa awon, hanga may kaniwas. Kung na uray pa leader ka, nagsilsirbi ka, hanga may kaniwas ka dito titulong. Yeah. Awan, hanga mapiktaran ta titulong, uray si ka, kagangatuang ka, superior ka. Amen. Director. Direktor ka, kangatuang ka. Sirbiyan na, ay. Itag ko amin king ka. Serving, it's an honorable task. Leading is not a contradiction to serving, but a form of serving. So, daglagi pun tayo na. Saan tayo kumatungtinglan, di titulo tayo. Tayo ko na ako nga, dapat ipakas di na no ka. Atay man kwa, kapi nga dati caramel na. Di ka pinaibus na tatasamo, mag-order ka man eh. Kung wala talidira, parang ko yun. So, saan ko mapasat? Even Jesus serves during His day. The first coming of our Lord Jesus Christ, di kide, pinagsirbiyan na. Nagsirsirbi. Marigrigat man, nabaknang man, di adal man, awan man nagadalan na imay ni Apo Jesus nga nagsilbi. Anak ti ko nanay di, the servant came to serve. He is the servant. Dakantang kas dyan ha. Servant. Art of servant. So kas jay kakabsat. Ito nung may kadungay umay na tayo man sirbiyanan. Amen. Mamin ano na tayo nga sirbiyan. Idi punganay, sirbiyan na tayo, idi datoy, tinirbiyan na tayo, tulad sumangkot sirbiyan na tayo manan. Hanem baga, I am your Lord. Now, it's my time to serve me. Hanakinong ko na. Agsubli ka kabsat, agsubling tumanin, umay na tayo sirbiyan. Takas tako na tika, kadakto ti panagayat na kanya tayo. Kat ni Jesus ko na, Jesus' servants will no longer be servants, but friend.
I am a friend of God. Na tayo ang silsilbikin ko na handa tayo inayaban, unuhan na tayo inawagan nga servidora. Adipan. Waiter, waitress, no dikit di friend. Amen. So, are you a friend of God? Amen. Amen. Okay, maudi ka kabsat. Manipo di 39 verse 40. Amun nga daytoy. No amut ti ama, ti pamilya, ti oras nga yaay, ti mananakaw. Di na itulok asal ka ti mananakaw, ti balay na. Kastamot ka na kayo, masapula si sasagana kayo lata. Taumay to ti anak ti hapo, ti oras adiyo, ipagpagaro. Dati dua ditoy. Jay, ama ti pamilya, kanji mananakaw. Tata, di ama ti pamilya, kitaan tayo. Di ama ti pamilya, kuna na dito'y kakabsat, kat na kampante, awan problema na, safety, kuna na kat no amo na ti oras nga umay, nga iya ay ti mananakaw, di na itulog, kasir ka ni mananakaw, ti balay na. Sapay, ngamin ni mananakaw, amoy dala na dagiti valuable inside the house. Handa may takawan lang gaputi taraon, makan. Jay valuable tiyala na kastamat niya putay nga Hesus Kristo. No iti maysa nga tao. Kat saan nga nakasagana, umay to ni Apo. Umay ni Apo Jesus. Kat umay nanto dadaulan dagiti valuable iti biag mo nga napatpatagan ng isuna. Yeah. Kayat mo kadi umunan day tabiyag mo nga inted na hangka nakasagana mo umay gayam anyan to nga sakit itinako mo anyan to nga garngaret-nget tanipon mo anyan to nga ladingit mo taalaan nan to dagiti palyabol napateg nga gameng mo nga induldulin mo nga isuda dagiti karaman iti panagbiag mo no di mo kayat kastamot kada kayo, masapul nga si sasagana tayo. Si sasagana tayo lata. Tayo, muna ko. Kaumay to ti anak ti hado. Po, ti oras, adiyo, ipagaro. Lata. Amen. Lata. Always. Si sasagana tayo lata. Encouragement. Karitot iti tunggal may sa kakapsat. Masapo nga si sasagana tayo lata. Tad umaiton iti anak iti tao isu na putay ni Hesus Kristo iti oras nga di tayo inamnama uno ipagpagaro ti ay na agtuktuk tumat lae no hangka nakasagana no hangka agsipot saan ka nagururay ken kuana awan ti pa nagururay amun to makita amon to mauray ket agbabawi kanto naudin to nakita tayo kakabsat too late to prepare kurana di napalabas na patay naudin nga panagsagana naudin nga panagsipot naudin nga panagururay it's too late to handle unexpected circumstances so right now if you want God to fix your life and to restore the relationship between you and the Lord, be prepared. Don't wait until the door of salvation, ti ruangan, ito pa na kay salakan, kat agrikul. When kakabsat, dahito iti mabalin na nga maibingay, ti kabsat niyo. Dahito iti mensahe, iti biyag, itunggal may sa. Matiak, adda iti mapilot yo, uno adda latta iti may talimeng, kada iti puso yo, ket iti panunot yo, dahito ng mensahe, iti Apo. Dayo ti Apo, Hallelujah. ket sakbay tayo nga rod, siraan ti aramid tayo, kapsat, ket ayabak pa ni Pastor James, dapat ti mainayon na, ken may kararagan na, dagiti saan pa nga namati, saan pa nga imawat kinaputay nga Hesus Kristo maidalan kayo. Dayo iti Apo, yung bangal daw tayo kapsa. Pastor James?
biyaman kami Sister Analete, ibak na ng mensahe, yung ka na ipingay, bendisyon ng tiapo, effort, exam na nagsagsagana. Kaya, sakbay nga mapantay di pa nagsara ng kararag, makantang toxology. One, ito nga mensahe ka nagpapatag nga palagip, halaing nga kadagiti saan pa'y nga naikural iti bibiyagda iti saklang minulami sa antiapo ngayong uray kadagiti kakapsat nga kaslakan yata yung nga nakamamuti apo importansya nagbabagas iti puntos nga na-share iti may isang kakapsat ket amok nga napabilid nga pabaknang tayo. Amen. Ket umuna ka lagi jay sampay nga naisalakan. Mabalin nga sumurot kayo ti panagkararag. Ket no anyaman ti kasasaadyo ita. Hampay nga aumbay na nga namnama, aumbay namnama ti biagyo. Makita yung awan ti namnama, awan direction ti biagyo. Ket mga iba kada kayo. Nyaman ti sasaadin nyo, nyaman ti kinawanin namnama ti biagyo kakapsat. Daan kayo man iti bisyo, wenno panangkita yo kat kasla, hang kayo nga maikari. Kaya't kung iba kada kayo nga dagitin ima ti apo nakadipa ket orayan na ti papanniw kan kuana. Mabalin nyo ti magipagdumog kanya ket sumurot kayo ti panagkararag. Amami nga nalangitan, itangal daw, biyaman kami ti mensahe, ti biyag ngayon kami namigan. Bigbigek, kamay sa ako managbasol, ket masapod ko ti panakaisalakan. Awaten ka, Apo Jesus, kita itingal daw, lalusam ti biyag ko, ket sikat ti agtalinaet, kinagari ti biyag ko. Awaten ka kas Diyos, ket mangisalakan ti biyag ko. Tinagan ni Jesus. Amen. Kantain tayo ti doxology. Ti angel panaguma, Keni Spiritu liliwa, dayawan ng ipangruna, langit ken tilaga. Amen. Kadita ti ayat ti Dios ken ti parabor na ti nariyan po tayo may Kristo iso ti ang tagisubot ipasol sa malubungan ket ti panangitadwa panangikalaysa panangidalan panangliliwa ti Santong Espiritu so umati mataginayon taeng kada tayo agpapan ita awatin ka na. Amen. Amen.